Eliab voka bakwela manya ke mosala to nyai baby utuam jeba chuchu Goliath banga kwa kula na shaba vajanshima zale jika basakala zale jika 40 jours Goliath huenda sanduku lako bebe utuamba kwa seta twende wadazi kaka isho na to utuamba kwa secheni mwenye panga penu bajibishito anatabia kutie kama muna koko walokile umila bajibishi ufika kaya miso ya vita to hajibana babu baji erere wa Goliath Gazani mupresa swa Davi Gazani mupresa swa Eliab Davi kakusipote to malike bula kwenda kunena kwenda mwana baloma uso kumujisandi humfu hatusha hajieli ya Goliath wakula Davi ujule kina mwingine bana babu ngenge bana babu niteleshi miso iyo mwape ukitiba imani Ngutu eshashima kwa lukila kwa mbila tatu tujibishi tulipo mwenye di kama jeno kubanisha musu mwatatu Davi wakompuangu avasuma wazi wani mpanji peta babu ufa mji wofu kemo neskipeni bana babuto tata manu makwa chile peke ni babu pati wadi kute kuhashe Tobaka bana musumariyo hache musoko ya kula hache diplome ke baba lisanse hache diplome kala soto ke bana se diplome na mulunda we to ke baba peno longo to kwa kuko na to na se ku ma français to ke baba lisanse malab yo la ne bonjour wa mo ka musela be baba lon bakashima chuma senato Wele mujipaka Keba batu Bakaki peso mujipaka Kisa venta Bakwame mshindu kai wakusipote Bilungu biachipaka Amamena Amamena Davi Wambini batwa Goliath wakukuluka tu Waikaba bantu bakwa Weja luko Wapoli vuela baka baba Muntu ehume Jumuso kumanya identite we Jumuso kumanya Mujode mufuni Hajiba yoshangu Davi identite wa Goliath Ukomponda wase muntu Udike imaji kwenye ulu Bantu kimbinji la to Tufubinji na mtoto elukongoli Pendant 40 jours Katuwa mwena to Katwele tutisheki pato Lwatu yetu kukuresante kutumukalele Vision wazanga kukonetoni batu Baki kukonete kwa kumusona we Mupeniso ye Baki bafika kutumukalele Bambini papa 40 jours Montuki mwanji kutwele lukongo Jikase mutwele na to Aji mwafade Haji Davi ubana kwa kula Mukele mtuambila Davi mwana Bintu wakula malumimba Me Kuchubwana Kuchu musoko kwa mbili Mukele mtu Wambundu Kachoko buwana buwenga Mubanga mfita Nyevita yasu Ukapana mwisho mwani Kachoko buwana buwebu Haji tanglashi webu Hey Avena yeyu wamba wase papa Oje l'histoire Naso mema pa iti l'histoire Wami l'histoire wend Pesha kwa ina 15 minutes Wami l'histoire Mulawa na nipatu Memi tu mulawa na ninyama Jitoko tuko hapo Weka lantama Bimuna bia tatu Ya kalwa Yakakwata bimuna bia tatu Ije isepea Chuvonyeta mukashi Sana
mutu wakape shamakani nakanyema lupi nakatula nyema mukana wanyema mipe chaka ile kali moito nakaishebea zanu vumwezao jina chenda sami wa malapo jina chenda sami wa leo jina chenda sami wa malapo mkwao zanu vumwezao ujuweza kapitulelo yo zanu vumumondo hao ujumondo kapitulelo yo zanu vumumeleshao kesha kapitulelo yo zanu mutwa inavikao ujumbani kapitulelo yo zanu wa malapa ujuwa leo ujizanu wa leo Jesabi wale kamwenu jiyine utumoneka zando mcho na shapina mabasela sababu jimpala mwi memu jini mtu wachishe uwe memu jini nesuna lelea matama meneno meni wansen masaya jumkwambile kuprofeta mchileo kuchumutu mkobukaji sabi mkesense amini matama yebao amini kuisuku yebao amini nesu yebao d'accord. Kakolala to. Lakini malogo yake batulu. Wanyoleha. Kojo bantu bakobuka nanga bakashobala to. Nasema mwese nende chana. Luwane papa mchimule. Tumana mukachito sageme mchimule chanye. Aje makane mule yako mkabe beke wewe bomba kwa cha tulu mwana mutu itisha sesongwe ekala no mula kweba kutuba tuba kunana no mula kweba na yule mkwame ba sepa tu poso pana ba shibabuji aye ba poso pana ba shibafika lakini kujihatulana kusana motoka tolekela bitwa kujipa kwa bombana anga kweba ana kuzufika kutubaona position wewe wala mbabu waishi wewe kushara papa lekela tujiboso mufueri ya ekipo waza tu 9 5 6 kwa luto ela nunu taweli nimeoye metawani hai nibi majina cha lakini manu amfite nukunyema kwa lubilukola ke kufika toluchuka la manu mchisami mkuishi namu ojisanu tubanisha bantu mweskalier escalier qui coule comme un escalier ko banda ko hash ko banda ko bangla lu se wawa bangla lu hasha mesami wa mutul